Kwezi wazangu, kwezi wazee wangu, kwezi mashababi mabani hangu, kwezi wanashe wangu, haubeha zento saza salamu za hangu ndo hamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nguna jengli kiomba bahanu mliyo nganyi wanono ranyi reze fami za hanyi. Mwenyezi Mungu ajenglie ke wandu ikandu walo mulupitali, Mwenyezi Mungu ya wanike unono, Mwenyezi Mungu ajenglie wandu ikandu walo haruma zitambu za magobani, Mwenyezi Mungu ya warejeze haruma ze fami za hao. Sikwa lelo inu wajibu yariketi mbabi riyeshele zizane mbabi ngamunjuziso hau ngamoneso kwezi mashababi wa Komori wahensi ya Komori kao ri amini yaukana ye Komori ireme badziro, ye Komori ngiyo haruma udwalilifu, ye Komori ngetambi hao imahu amanzo ni mrongoze nibo mashababi wa Komori rijuzi sembabi yaukaya ngebanu de hali inu hatandi. Mashababi wa Komori yensi hatu ireme badziro, yensi hatu yangamia vanu harumensi hatu enamne kaundo wandu warengensi hatu kaundo waridhulumuo, wandu warengensi hatu kaundo wende sao. Yo wajibu si mashababi wa hensi hatu inu rijuhe evanu ngari linda ondo, evanu ngari linda omba, evanu wajuka ujusensi numba, evanu wajuka ushemelezi zensi nundo. Nda si mashababi haukari aminu kensi hatu ranguva na hata haba hensi hatu ngekozao. Shababi mkomori ngamuhurongozo ni uhambie ukaya evanu de hali inu hatandi vanu zensi za ulimengu ziko uju hazidai ze haki za kibinadamu, ziko uju hazidai maisha ya madwalilifu ya remao harumayensi. Wande shababi mkomori, wande shababi harumansi kwezi mashababi wa Komori ngamu mrongozoni ni mwambia nukana na mrensi wa uhonde na mrensi wa ulemevu mtodamba ukana ekamrende ekamwamba ngamjoka ufungwa. Ala kuli hali tihaki zinu yo wajibu wangu hamanda asiri jebanu rijeri zambe ukana shababi ngoli ndondo raia mkomori ritsuzokansi vanu jumotsolewa wananyasi walo ulaya bo wananyasi walo ulaya ngwa tambi hao, wananyasi walo ulaya ngwa simbu hao. Ngewebo shababi mkomori ndivi usikutoka hele wakanensi yaho ngebidwe kesa wanezensi nema netoka sa wanezensi de madhalimu warengansi warirumao. Kwesi mashababi wa Komori zinu de zahatu ya lazimu rijeri zamberi mweshelezi zani ni mashababi wa Komori, ni maranyia wa Komori eja uhatandi yensi ya hatu inungaribao wangu warengensi ya hatu wairidhulumu enamne kaundi zo wazono masulaha. Raia mkomori utilemewe, raia mkomori jusasha hitwa uaminu kango kozo, uaminu kanango tambiho kana ujuwari rengensi ya hatu ribe kundisha wandu wafanyezo wanzao. Lazima rishemeze, lazima risikitihe, rionese ukanatijao. Ngekwezi mashababi wa Komori na rijuse zitwa mashababi wa Komori na aminu kanangari kozao kana ujua ensi ya hatu ijeirengwani wandu
ya harumwe ikundi shawandu shifanye zo ikaundo wa unomasula sijao narijuhe hankonyo nzima si mashababi wa Komori si maranya wa Komori sideri kozao sideri tsona maji sideri tsona mwenje sideri tsona lopitali sideri tsona msomo kabati hata mbandrongo nzima ewe nge ikao nga msikitiho ngenyi wandu mwamba nga mwanili yawe yezi sanza mnuzise eizo mwanili yao yezi inu ikao lelongo ajoka ufanya hindri rangu 2019 warengensi ya hatu mruna nambiye emna shio wa kolonela Zala Sumani yafanya barnamaji nzima mwana Mkomori ya unihanda hii kabati yabole lobo maranya ritijeri kubali bari mrungu toko njia biro ya warali ziwizili ya mrungu toko kamezi hatandi narukubaluke Komori yatu nge kozao narukubaluke Komori yatu itimbiza bonsi sijau kwezi maranya wa Komori nga mrongozoni na mrohe wa ulemevu na mrohe wa uhara aminu kanendetsi hatu rijusa shahitwa digosi haukaya banu harumata busansi bahindu shambao societe civile societe civile iyo keriba hiraha nao ngenga mrongozoni nyimaranya wa Komori ni mwabianukana si karjesa tomaya ho hamungu ritsilewe ema opposition wanrabo wa Komori walolelo haukawanu kairi wanu wamba ngwari rendao na hii rahana wanu wamba kwa toka hanza wajewa wariwanilie wanu tsinda wanu sha karijesa tomaya ukaritsoru warilale na rijuhe maranya mashababi wa Komori riwonese utukivu kana no izo rirendwa onezi nutsi haki yowajibu haina mzimandasi yatekelezeo mtsangu wahe ukanati jau karna ujuwari kiharumayezi ya umezi karna utoka harumayezi ya kifukara ikelelo ngari unro wangu wambe ukanezi nungefanyao ngefanyao nrongo hindri rango maha warengensi nuwa tofanya nrongo ngamfikirukana lelo waja warengensi ezia ensi ya tumateka haruma maha mitsanudo wajuka ufanya nrongo ala kulli hali boranya karadhi boranya Mkomori welewe ukane owanrutsinda wanu na rijuhe rirevolte ze haki zatu za kibinadamu revolte meshamadziro ya remawe mwanansi sidena mna inu sidena mna iyo kwezi ebonge kwezi watukufu wa Komori ni wananyasi mlo bonze wananyasi mlo hundani ritise mgutwa maya wala karijesa mgutwa maya harumemba na inu mbana riwanao na sistemu mbi karjesa toma wala karjesa toma wala karjesa toma wala karnau hisa toma karitsulinda wandu na rijuheri hime wasi wala ritipuheze mvu zemvu na zikena jitihadi haukaya vanu rirambuwa woposiso wanu wantika uwambia sharika ujua ukana wanu wandu wanafiki rahano wandu warengezi yatu ensi yatu lelo wa irumao iwange kwezi njaja nike mle harumwe video yinu paswe minga mwantsimambia nukana nswanza ndonji yana dinadi shatika hanza njeni onese masikitifu ikao masikitifu ikao ndo ni yaonao doana nyasi ikao walo Ulaya washangiri yao yezimbi hamanda inu ikao ngwajelia ngabo nusu bandwi wahaja na bandwi rawatsuhuja walobonze waonesao kana ezinu ngio njema tsimaji tsipareho mijini hanyu tsimwenjeho mijini hanyu tsilopitali halafu hizo kweli mashababi wa Komori mlo Ulaya mwonao valo demokrasi valo sharia valo mwenje valo mahakama valo nzia hakika Mwenyezi Mungu kweli vanu nyinyinga mjomwa mbeukana banga mshangiri yao ezimbi henye vanu sinu maudu inutarehi inutarehi haukaya vanu ngebidio mwanadamu yaelewe yaukana ngasi harumansi
ikawe nsi wiyo ngerirendwa na isi si wakazi wa Komori wonge hamande hali yo wiyo o nsu na ukamle shanso kaujani beherisala inu ni mwambia nukana mashababi wa Komori na rijuhe dingohi baba nu reulu harumwezi inu reutsi harumwezi inu sonti pia ngaritambi hao sonti pia ngaridhulumishi hao haukaya vanu zetambu zinu ziremao ya mndu amba ukangwa sutene mbae zinu ngawe na mezi 6 kamili kujalibwa yabo wango toka ushinda udiriki mrutsi ufanya hazi ndahu au kabano hatwari ile ufanyo hazi ile utufanya hazi wandunga sawa au ka ufanyo hazi we udiriki utufanya hazi emru ufanyo hazi ulo na mezi 6 kamili yatsuliwa ewonge mndu indri ngeyabo le longo toka ujauheba nuambe ukana hakika Mwenyezi Mungu zendrongonga zendao ngazendonda ba ibonge mashababi wa Komori na rijuhe dingoji bendo nsi hatu rijuhe riwone sautukifu ya namne kao do wandu warengensi hatu waende sawa side namna hiyo mtsirie ya ukanga mtoka ufungwa mtsirie ya ukanga mtoka ufuma vanu inudensi hatu karina ujua jeheli ukanga wandu wenji wamba ukana bwete zire daza dingosi shanga muda zoje inudensi hatu ngamda zo hata ndahu usiku ndo uhire makoti do usiku wa jubadili ya system mbi nezendrongo ikaundo warendawe maranye wa Komori yodo usiku ndo gimabanu bahata bora amjolira wa imma hu rahawe chaka wabadile system mbi iundawe mwana Komori ne Komori karina ujuwari ziyemba na inu ngamjo urifuma Allahu alam shaho zamba rabe maranya wa Komori na wajuhedi ngohi warensi ba umezi wa usiku zima yoketi na hata faida umezi wa usiku zima utonjia haruma biro ula ulie mri ya uberali shiwi yoketi na faida wananyasi walo Ulaya wao wajojua wasenisho nongwa aminio kana inde Komori ya hao inumwengo ni mwezaritia mvuu mwengo ni mwesha tsongeza zantia mvuu ndabo kanga mwono wandu ikangwa obonze emeshaonge ndao no tujuru kwa jaturu kwa Komori kwa jomba mruhamanda mi marensi maskini lazima nifehensi yangu lazima nifehe Komori yangu na beukana owangu warengensi hatu alakuli hali zenongo ikandu wafanyao si haki na mkera dhidingosi bamri rende nai mara menji mridhulumu mara menji eba nunyika mkinaya nyuandu mwarengensi hatu mwende sao kwezi watukufu gari mtsahao ni haja msikinie le taifa la Komori msikinie maranya wa Komori msikinio wanansi wa Komori nane Komori bari lemewa hunu rilemewa kamna ujua mrengensi hatu muifanya ikundi shakifami na uwanzani anakuli hali side namna hiyo ho zamba lazima rizambe ukana rija toba na mrisikini ya dingo hibari jatoba shawa zamba lazima rizambe nazuka jala hatu haumshanje shaho kakarizamba lazima rizambe yabonge watukufu waimne pindi kaundo natsuka umbeha Mwenyezi Mungu najendlieke wangu mlobo nze ngani wanono nanu walohu ndani ngani wanono wadzidza hangu wahe appel de Marseille ngwa wanono Mwenyezi Mungu najendlieke wadzidza hangu wahe appel de Paris waze wangu wahe appel de Paris wadzidza hangu wahe appel de Paris nanu wanama mabeja watukufu Mwenyezi Mungu najendlieke ngani wanono wanama mabeja ikao ngamjua ukana inunkodwe ikao karna ujwa hipolilia kati mpake Komori yatu ibadilishiha iwaswili haukasikatsuwana na surwaya wala katsuwana na madzina shangari wanana undushambao sistemumbi yabo ngenga mumshukurioni wanama mabeja za jitihadi zahani mwa aminu kana ndensi yanyu ngamu mshukurioni na ushukuria Mwenyezi Mungu najenglie owandu kaundu waloho malahoni walo wawade Mwenyezi Mungu yawanika unono
Mwenyezi Mungu ajalie kwa ndo armaze hospitali majumba maziro. Mwenyezi Mungu yawanike unono rwalo bonzero walo ndani. Mwenyezi Mungu ajalie kwa na nyasi walo prison. Mwenyezi Mungu ajalie warohe haraka warejea armaze famizao ebonge hatanda yabo ngamumlahoni hizi ntosa za salamu zangu naambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarjuhuna na wakati wasat tena ikahla kalmauti ya rihiza zijamapia salam ahsantum marhaba minji.